Good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, sound like what like so happy go. Sound like or like the text of video to go. Question ngarang gi khone tau gi ba ko gi ko modifying it and or editing cell gi content gi ko gi kana sing che editing to ba modify to ba natra formatting a cell na mai content si ko na ma gi font size font color font style alignment ko de di ko gi cell gi manung da yaw ri bo content na ma ko cut kamai to gani copy kamai to gani paste kamai to gani natra changing cell height and width ko inserting and deleting rows column autofill sorting filtering freezing pen ko hari wisi ma'am se koi ngarang sarak pom di tawgre du ngarang ko gi nong su bune kai ne tawra kan da fajana kana taw gi dare ko dong asli nong su dare ma'am kasi de koi fajana he na clear oi na khangmin na si ado ma'am sound lak ta ba gano to biro ko kan bada sound se lak pati male ko Rambo. Good morning, Rambo. Thank you. Paper. Lai sir. Thank you, Shekhar. Okay. Do the koi kuno se some housing la si. Nana koi find us in go. Koi no work to give it. But the first high river kono ma'am se koi loi lok thok se koi no auto filter ko. Auto filter se koi kamai na half give no. Natra auto filter se ko na kamai hab ki bano hare gidi sagi row si the auto filter gi icon na ma yauri khoi tun bar da ko sidagi hap yai natra ga na khoi data da sanga yaw ise yaw data da sanga auto filter tawra kan da sida khoi gi drop down gi kana se lai ko loina sida ina filter tawning ba si loin taw ya rani ko se example noina symbol give no sida koi symbol give kalam se sida koi sang silaga symbol sida ko na auto filter to ba ya gani kamai to dino all sida select to re ko sida select to botam da loina mange nifty yauri metric cap nifty yauri nifty 50 bank nifty your india gan yauri ko RT India have ni hari bising sida ina RT India khatang select to ge hare gadi okay to ni ko adu ko munga sai da mung la ga se suppose ina nifty khatang ai select to ni khalasi ko nifty yaw bu khatang filter to ni khalasi okay kana nifty khatang gi thora ni content adu hari bisigi ko na sida drop down la kan da filter hapna bagi semak pa se si kamai na sembano hare gadi hajik ai amuka mo repeat to ronge ko ma'am nang na filter thamning basi row number 1 se sida select to data da sangaga auto filter se hapiu hana yarom magadi lokthok khrani hana yarom draga na auto filter da habakani ko yari ko ma'am auto filter ki matang se ne khan bada ma'am jum yaram mane ne khale ko kana gumba question lai daga so good morning Sanaton question lai daga so imar makta ko gi se comment section da mum lak sake ko question lai besing da dum hangbiro ko okay mathang da koi kano jing si sorting ko ga da jing si ko sorting to bai se koi kalam ma da sort to na tra sorting to bai di koi na sequence time se ko do 1 2 3 4 5 6 7 natraga nidi 10 dagi horoga 1 ba 1 dagi horo 10 ba go alphabetical order have jo have so lady alphabetical order da ko A to Z natraga Z to A or decreasing order increasing order haraga na ko gi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 lak twini ko decreasing order haraga na 10 ai asabu da ga horo ko 10 na sawre khalasi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 lak twini na tra alphabetical order tawgan da A to Z natraga A dagi horoga Z phau natraga Z dagi horoga A ba dane lagini ko
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯇꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯗꯦꯇꯥꯗ ꯁꯣꯔꯇꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯔꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯦꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯁꯣꯔꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯗꯦꯇꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯦꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯜ ꯕꯥꯔꯁꯦ ꯇꯨꯜ ꯕꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯦ ꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯤ ꯖꯦꯠ ꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯦꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯥꯔ ꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯠ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯐ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯕꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯀꯣ 1 ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ 1 2 ꯍꯧꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯁꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯦꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗर ꯇꯧꯕꯗ 0ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 0ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯆꯠꯈꯔꯦ 1 ꯂꯥꯛꯑꯦ 4 ꯂꯥꯛꯑꯦ 7 ꯂꯥꯛꯑꯦ 20 80 81 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯔꯦ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗर ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯤꯕ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 0ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2 3 8 1ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯀꯦꯀꯣ 0ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗर ꯑꯦꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗर ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯌꯦꯡꯉꯝꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ sorting and filtration hojin yengamiseko aduga autofill haiba maga freezing pen haiba musu lei freezing pen ko sidaina mouse se singda tawuda sigi mathaki se lepaga leiri ko sigi pen and kamanya na si pen and se lep kibdo ngara select tawramaga akoi view da la kanda freeze rows and columns sai se lokthoga gari aina sigi ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯣꯁꯦ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯣꯁꯦ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡꯁꯦ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯂꯝ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯣ ꯑꯦꯟड ꯐꯥꯔꯁt ꯀꯂꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯐ꯭रीज ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ फर्स्ट रो से फ्रीज तौगे है फर्स्ट रो से क्लिक तौरेको अदुदी फर्स्ट रो से कदौरे फ्रीज तौरगा लेगने याइको लेदे से न सने सिंगबा मतमदा सोम नकन लेफ्ट साइड ते लेबा फर्स्ट कलम से फ्रीज तौसिनबा याइ को दे serial number इरे खलसी रो नंबर इरे खलसी स्टूडेंट की हारिबा डाटा सिंग से स्टूडेंट अमगी रो नंबर 1 की डाटा ngak to ore खलसी 2 की डाटा ngak to ore खलसी को then freeze tawra thamagadi na data de sane chingakko matamda sida row number 1 2 3 do leirade sigi ko sigi maming si contact maming si father gi maming si loi sigi row number 1 sigi ni 2 sigi ni 3 gi sine khangani na tra aduna khoina masagi ko gi column number 1 si su freeze tawsinba mathau taba yaurei ko tawdreba su aidi daka oide tawdu su yai khoina daka oira gidi tawba yai ko kamai aidi column number 1 से select तौबिरो अदुगा view द लाकपिरो अदुगा freeze cell द लाओ अदुगा freeze column तौबिरो freeze column तौब मतमदा सि लेप खरने को आई कमयम एनि से सिंग मतमदा ngसागी instrument हारिबा खोगी column से सिमदि लेप फुग लाइगरे को सना खोना freeze येंगे auto filter येंगे sorting gi येंगे नजा autofill amu yangsingra akoina autofill gi ma hapsin gi kadai denu saida hapki buni ko different haina sida aina sem gaise sigi difference ngra aina hapki do kamana noi mayam da jingan siko akoina excel hariba sigi data ms excel natragana libreoffice ki calculator ko sida yam formula ibasu yariba ko aina hariba sigi open ne high ne low ne ko अहुम सिगी अपुन बसी सिदा पुलअप पुनसिलगा थमगे नत्रगना ओपन गा हाई गी डिफरेंस तो से थमगे नत्रगा ओपन गा लो गा नत्रगा हाई गा लो गी डिफरेंस तो इसिदा शो तौनिंगे तो हाई गा लो गी डिफरेंस से शो तौबसे सिदा कैलकुलेशन तौरगा अमम हापदिंग अमि नत्रा
रो सिना thousands number of row से अखोगी more than 110,000 लागदी आई अमम इरेगा लेयरदी अवाब होगनी चुमिको अमम इरेगा लेयरगदी अमना अवाब होगनी सी मतम सिदा कोई मयक सेंगबो वाले सर सुमोजे मयक सेंग दिया इसे कदाई दनो साउंड सेंग देरो नत्रा पिक्चर दे सेंग देरो ओके तुम हाइबिरो को साउंड सेंगदबा ओइरगा नत्रगा करिगिनो नेट सु फजना फंगिको मकोक्तगी यावजबा ngमहौद्रे सर कैसु काइदेको एक्सप्रेस खंगेंबम एक्सप्रेस मिंगयाम फजै कैसु काइदे मकोक्ते यावद्रगसु को होरेन नमुक आइदि वीडियो रिकॉर्डिंग तुम लैबने खोगी YouTube तो को YouTube दा वीडियो रिकॉर्डिंग लैबने अदु तुम जाउबियुको अदुगा मयाम फ्रेंड्स सिंग दा खोगी शेयर तौब काउबिगनुको अदुगा चैनल सब्सक्राइब तौबसु काउबिगनु सतीश फोन मयक से खरा वाले ओके फोन मयक से सेंग खरा वालगदे कनो तौरके मासे बॉल लेटर ओहलागे मैम अदुना फरने को सेलेक्ट ऑन तौरगे अदुगा बॉल लेटर लोइनो हेलागे खरा सेंगमनी को ओके कोई सिदा डिफरेंस से पुथोक्सी डिफरेंट कमाना हाई के लो की डिफरेंस है सिदा कोई फॉर्मूला इबा यागनी फॉर्मूला कोना फॉर्मूला इ गे हारेगदी को सिगेने सेलेक्ट तौरिबा कनो से सी सेल सी एड्रेस क्या नो I2 नी I2 कमाइन लाइनो कलम नंबर से आइदि नंबर कोगी कलम की ममिंग से I नी अदुगा रो की ममिंग सिना 2 नी I गे रो गा पुल्ला कांदा सिदा I2 हाई ने बस सिगे सेल की एड्रेस हाइरिबा सेल की एड्रेस सिगे I2 हाइरिबा सेल एड्रेस सिदा इना सेल सिदा संगसिल लगा इने सगी हाई गे लो गी अनि की डिफरेंस से पुथोके हाइ मतम से सिदा सिगे डायरेक्ट सेल सिदा इसन बसु ngamiको अदु नतबा सि सेलेक्ट तौरमगा सिदा इरसु याइको एड्रेस बार सिदा को फॉर्मूला बार है यारे हारिबा सिगी को एड्रेस बार सिदा इ कनो से इ से इक्वल टू कोना फॉर्मूला इ गे हाइगदु हाई सिदगी माइनस लो को हाई ने कइनो खोइसे सिददी यंगो मा एड्रेस लोइन थोरक्त्रा एड्रेस लोइन थोरइको हाई सिना G2 G सिना कलम ने 2 सिना मागे रो दुने G2 लो सिना कइनो H2 G2 minus H2 को से एंटर तौरगे एंटर तौरकांदा मागी डिफरेंस सिदा कोने लाइसे कइनो ngasa को ऑटो फिल हाइबा म यावरि बसिदा ऑटो फिल कमाइन तौगदगे हाइबा को ऑटो फिल से सिदा कोने साइन तौबसु आइको सिगी वे नतबो ऑटो पोवे सु लैगनी हारि बसिगी ऑटो फिल से आइना सिगी कनो से समानना फॉर्मूला से मयाम सिदा पुलअप समान माउस ओवर तौसिन बियो सिदा माउस ओवर तौरकांदा प्लस लाएको प्लस लाकान सिदा डबल क्लिक तौबिरो को डबल क्लिक तौरकांदा तो लोइना सिदा ऑटो फिल तौगे यारे को से ऑटो फिल तौरबनिना खोइ सि सेव तौसिन म काउबो यादे मयाम सेव तौसिन सि को सेव तौबो तंगना काउबो यादे है को मैं खर सेंगबो मयाम ओके ओजा DCA गुम्बा तौबगी खुदोंग चाब लेरोइद्रो DCA गी खोगी सिलेबस तो अदुदगी सब्जेक्ट अमम तोंगान तोंगान आई को क्लास तौसी हायदि ओके तौबो याइ को अदुगा DCA गी कनो सिदि खोगी इंस्टीट्यूट अमदगी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अमना सर्टिफिकेट से पीरक दबनिना अदुमदे ने ngamde को कनागुम्बा DCA तंब मिसिंग ओके आइदि नोइ मंगा तरुक तरामु पुनसिनलागा DCA की सिलेबस से ओजा साइन तौरगा कोई क्लास से तौसे हायदि ओके तौसे अदु गत नते अंगोमदा दि प्रोग्रामिंग की नॉलेज लै मोर देन 16 इयर्स की प्रोग्रामिंग नॉलेज लै को अदु कनागुम्बना प्रोग्रामिंग आइदि PHP को जावास्क्रिप्ट CSS को database ta MySQL को आइदि सिम्फनी गाइन लैदिबा मयाम से सि ताकपियु हारगसु आइदम सुमाइना ऑनलाइन दे दम ताकसके तो HTML से जो कोई मिपुम खुदिंग मा HTML से तुम हाइबे को कंप्यूटर पाए दे HTML तुम तमसिन बजाई कसु काइदे याम इंटरेस्टिंग होइबा कनो ने
HTML ko द HTML की क्लास को सम तौसे सुदम तौमिनसे अदुगा DCA गुंबा BCA गुंबा MCA गुंबा हायरागदी अदुदी आई खुद लेते ताकपगिदि ngमगनी को अदुगा खोगी कनो ओइनदी मैदुना मुक तुंगाना खोगी इंस्टीट्यूट सिंगसिदा फीस पीरगा रिकॉग्नाइज कनो तौरपने बलोइना ओके मतंग हजि फाउदा खोने येंगै सिदि ngarang से रिपीट तौरपने ngarang से खोय रिवीजन तौवने कइगेनो ngarang द नोंग कन सुमनबगी ज्ञान तागिद्रे हेनेको फ्रीजिंग पेन से कोई तौरे sorting and filter तौरे अदुगा ऑटो फिल्टर तौरे का अदुगा रो अमा कमाइना हापसिंगनी रो अमा कमाइना कोई कलम अमा का कमाइना तौरे इंसर्ट तौसिंगनी inserting and deleting rows and columns है को inserting and deleting rows and columns को फर्स्ट ना कोई सिंगल रो अमा कमाइना हापतुनो येंगसि आई होजि लाइरिबा टेबल से सिदा इन सिंगल रो अमा इंसर्ट तौनिंग को सिंगल रो सिगी नंबर 5 रो नंबर 5 से सेलेक्ट तौरे रो नंबर 5 से सेलेक्ट तौर मतुंग द सिदा रो नंबर 5 से इना राइट क्लिक तौरकान माने लाइबा मैम सिंगसि को insert rows above नत्रगे insert rows below रो हाइते को माने rows हाइरे गदि मल्टीपल rows को insert तौब ngambagi कनो सु लाइबा को अदो खोने सिदा insert row above फाइरे insert row above हाइरे गदि ngसागी रो नंबर 5 सिगी मथकता रो अमा हापसिले नत्रा द रो अमा हापसिले सिगी मखादा मसु हापसिन जे खलासि insert row below को सिदा सु लाइ को याइ को साइन तौर खोने रो हापसिन ngame सिंगल रो हापगिदि यारेबा मल्टीपल रो हापनिंगेबा मल्टीपल रो हाप के हाय गदिने सिगी रो से नंग हापनिंगेबा रो मसिंग दो सेलेक्ट तौबियो रो अहुम 3 रो से ना वन टाइम द हापनिंगे खलसी वन टाइम द नंग हापनिंगेबा दि रो अहुम से सेलेक्ट तौबिरो अदुगा insert rows above फाइना क्लिक तौर कांदा रो अहुम मथक हापानी याइ को रो अहुम मथक हाबे सिदा मुक सेलेक्ट तौर क राइट क्लिक तौर क नंग रो बिलो हाब रो अहुम मसु हापसिलानी साइना को याइ को हाइबदि मीन्स आइना मयामना खंगनिंगसे करिनो रगदि आइना सिंगल रो above and below द हाप के हायरगदि सिंगल रो अमा सेलेक्ट तौबियो राइट क्लिक तौबिरो अदुगा को राइट क्लिक मल्टीपल रो खोगी इंसर्ट तौगे हायरगना मल्टीपल रो नंबर ऑफ रोज तो नंग हापनिंग दो कयानो सेलेक्ट तौबिरो को अदुगा राइट क्लिक तौबिरो अदि मतुंग द रो above and रो below दो हाप यारानी याको अदि रो डिलीट येंगसि रो डिलीट रो मा खोना कमाइन डिलीट तौगनी नटगा मल्टीपल रोज कमाइन डिलीट तौगनी हाइदिंग साइगी आइना डिलीट तौनिंग रो सिंग दो अदु हने सेलेक्ट तौबिरो अदुगी मतुंग द डिलीट रो से सिदे क्लिक तौबियो को माउस की लेफ्ट थंग साइड बटन दो अदु क्लिक तौबियो अदु द मांगरन हेको सिंगल रो डिलीट तौनिंग गना सिंगल दु सेलेक्ट तौरो राइट क्लिक तौबिरो अदुगा डिलीट रोस ला को साइना खोइना रो मा कमाइना डिलीट तौगनी को रो मा कमाइना खोइ हापसिनगनी नत्रा अदैदा तोपमना रो मा कमाइना खोइना को इंसर्ट तौदिनो अदुगा मल्टीपल रो कमाइना खोइना इंसर्ट कनो सिंगसे खोइ सरकपमा खंगे को मैम खोइ अदि वीडियो रिकॉर्डिंग सु लेहौबनिना मैम सिदा कनो तौद्रगसु खोइगी से कोई रिपीट को हजिन हजिन जेंग सुम जाइन को नंट्रांग सय जगह से खितंग ज्ञान ताहौद्रे हायरगसु हल्लगा मु जेंबियो को मखा ओके कनागम कनो लेसु क्वेश्चन लेसु कमेंट सेक्शन द कमेंट सुम तोबिरो को इन सिगी पेज दा मुमु लाइसे बगी लापनी को ओके नेक्स्ट येंगसे मु करी मथंगी तो टॉपिक से हगी कोई रोड ओके कोई कनो दि लेगरे रो अमा कमाइन डिलीट तौगनी मल्टीपल रो कमाइन डिलीट तौगनी नटगा रो इंसर्ट को मल्टीपल रो इंसर्ट लो जेंगे खोइ को कलम की मु येंगसेब कलम की द होजे कोइ सिगी इंस्ट्रूमेंट सिगी ममांग सिदा सिंगल रो अमा को इंसर्ट तौ सिंगल कलम ममा को इंसर्ट तौ फर्स्ट सिगी कलम मैंने इंसर्ट सिगी ममांग इंसर्ट तौनिंग ब कलम से हाना सेलेक्ट तौरो मतुंग द राइट क्लिक तौरब मतुंग द इंसर्ट कलम बिफोर कलम आफ्टर को अनि सी मतुंग इन हाप यानी को
column before tawrga jeng mamang da kano se lakhre ko se lai agi instrument dugi mamang da sida hapjale ko instrument se amuka mu select tawsi instrument se amuka select tawga column after mu hapse jeng je sida lai ko kai ko sumaina ngasai duga chap mane sisu ko ina column ani hapsing ge haire gadi select tawrani column before somda ani hap khare natra select tawrani column after ko sumaina hapto hapsin se loin laigani ko dai same chap mane na ngasai do na khona column se mu delete tawge haire gadi column delete tawge haire single column delete tawge na single column da select tawbiro right click tawruga khona delete column da nambiro ko single ado khona multiple column se koi delete tawge haire gadi multiple column se koi delete tawge haire gadi select tawbiro right click tawbiro adu single column aduga multiple column koi delete tawbe haire konatra adudi hoji phawda khoina haire ise phanam haire ko penen nama khoina kamai torga freeze tawgani natra haidi nangi rows oiba jai natraga column oiba jai hairiba kano se row ama natraga first row natraga first column khoina kamaina freezing tawgani haibase makoi ngasi khange koi filter column ama da khoina filter kamaina hapkani natraga multiple column da filter kamaina hapkani haibase so filtering gi process se koi khange sorting kamaina tawgani sorting da a to z natraga z to a haidi increasing natraga decreasing gi sorting koi khange autofill cell sing se da kamaina tawga autofill tawhangani haibase koi khange ko inserting and deleting rows and columns se su khange hoji phok ko ngasi gi oina natra okay aise makharam da gi hogalai somde hogalak te samane ko c group se mu yeng si okay cell gi height and the width khange cell ma gi address lai hai se koi high grade natra cell ma gi address sujena select tawriba cell se address kya no c5 kamaina hai no agi column gi maming na c ni aduga row gi maming na 5 ni ani se pulla kan da c5 ori ni mas ko unique oi ko unique oi khogi cell gi address se khogi house number gumbani house number amaga manada ba gumbani ko cell gi address so doina house number gi doina cell amam gi address amam laigani ko hai ribasi gi cell si gi height and width khoi sem yai ko cell gi height kamaina sem gani hairagadi asa gi cell si gi lairiba row gi address edi row si gi magi border se sida salo nangi mouse pointer do double arrow la ka da chingda tawba yagani ko nanga thamninga mafam da ko soina ko mathak da chataba mali makha do yan chali ko makha thangba bor kano sida nang intho insin chingtho cheloni yage soin tawraga khone row gi natraga column gi high se koi change tawba yai ko atopa mana hairiba column khaktang sigi magi white se na change tawge harigadi soin tawraga change tawthokba yagani column gi border do right side thangba column gi border sida click tawraga singthok chinghin tawbiu ko adu yagani yai ko myam sina taba topa mana nangna sigi column se select tawrame jengsi ko format cell da changbiro format cell da lai ko sida ko gi border sida masai gi somna gi padding ane lai je padding sida so ko na padding se khare himasing hangle halagadi hai deba keno se mo do si effect tawrakani ko sai ko adoi undo tawge hoji kido aduga mayam pull up punna tawse ko na si pull up sigi page ma pull up select tawge hairagadi kamai tawba control a namaga select all oigani ko haibadi ko editor changaga sida select all si kaino shift control space sign saligo control a su salangani control a da su select all saligo ado select all se ko na control a da number yai natragana si ko gi row number 1 gi mathak ta lairiba sida space masam lairi sigi space da click tawraga su select all tawgani ko si select all se taro matam da piro adu sigi padding se koi change tawba yani ko si padding si da ko na change tawra ko matam da masagi gi sigi kano se text ki kano position se phajabe helakani ko yari ko myam sisim save tawsilamge wow 100 po iba
cell ge height and the width kona kamaina change tawgudage haiba sisu leireko ayum ka repeat toromge cell amagi width kona si change tawge kadi magi border sida laga di right hangba border sida laga click tawraga singthok singsin tawbiu ko aduga magi height change tawge haragana row da lakpiu row da laga makha thangba khogi border do aduda click tawraga singthok singsin tawbiu jani do ko okay masigi khoina jengsi leise fana jam chile natra thang lakpada cell gi height wa jawre okay next khoi lakse copy paste haiba maga cut paste haiba maga ani si jengsi copy paste and cut paste khoi mamang da su kana su tawgre ko v lookup ki function do ngta takpiyo sumorjit kaisam to jengsi ko ado ngasi gi di sigi topic se sida isum lakige adi nom gi topic se loisin minasiba adi ngasi gi aina lawreiba topic se sigi marak sida khanghau da banatraga adi khidang confused pa question leiba dum hangbiro ko aduga sigi topic sidagi atopa topic amda hangaga di adu muk tawringai da si cover tawba ngamaroiba ko adu nomo gi cover sum tawraga laksi ko sabaya de sumorjit cut copy paste copy ko copy and paste haiba maga aduga cut paste haiba ngalai paste haraga na napsin ba hapsin ba ko kano duni kone thamjin ba duni aduga copy haraga di mafam amadagi copy tawro puruk pai de duplicate sem ba duni copy tawba se duplicate tawbani ba kom aduga cut tawba haraga di pura kakthalak pa duni kaktalaga purak tu ini hadi shift tawrak pa haibni document da haraga suppose ai makha de space da lake ko sigi 67 hariba row se select tawge ko row select tawre sida ina edit ta laga cut tak thwe control x ni ko magi shortcut na cut tak thwe cut tak tho kan 67 se mangre na 67 se mangre ai de mangre ina cut tak tho kam ni ma leitere ko ado 67 sida ina paste amu tawsin si ko 67 sida paste tawsin si edit ta lai aduga copy paste tawsile sida yawre na 67 gi do 60 gi 8 da sakare 67 da blank oi hore id shift tawgi bane hojina tawgi da kaina fast ta cut tawba aduga paste tawba cut paste tawraga di nangi haiba kano se documents natraga nangi data do mafam amadagi amada shift tawthokibini ko ai control z namaga undo tawthoke ko undo tawgi undo amaga 67 yawre ko 67 doji lairasi amu select tawge aduga edit ta sango copy tawsi copy tawraga di mase sum lai hewi natra same copy se sida imu 67 se select tawraga mu hapsin si ko paste hanai da matha kisi ka sa man lakpa ying manai ko tai su loina manarangani yengsi sisu manare ko loina mak manare yung ko adana koina cut ka paste ki khena ba hayeng exam da hangagadi copy paste oiragadi duplicate data natraga duplicate document sembani ko aduga cut paste oiragana ko aigi document natraga ai data do atopa mafam amada shift taw aduga numbers atopa point namana khone suga kawri de base ko aina copy tawre aina cut tawre khalase hairiba copy tawre ba cut tawre ise ko ms excel natraga office writer de asagi office ka calculator nangna paste tawningi do kada waidano haiba mafam do hana select taw mathau tai ko haidi nangna pura iba data do natraga nangna pura iba document do copy tawraga natraga cut tawraga pura iba document do kada ida paste tawdino haibagi paste tawba mafam do adu akoina select tawba da ka select tawri do kaina sida thambiro hana takpani okay
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯠ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯦꯁꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯀꯣ ꯐꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯜꯂꯝꯃꯁꯤ ꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯒꯦ ꯃꯤꯗ ꯀꯦꯞ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯦꯀꯣ A to Z ꯑꯩ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯔꯇꯤꯡ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯣꯔꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯒꯤ RT India ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯜꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯞꯀ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯦꯔꯣꯒ ꯀꯣ ꯀꯤꯕꯣꯔꯗꯇ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯞꯁꯦ ꯅꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯒꯅꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯦꯔꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯕ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯦꯔꯣꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯕ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯜꯗꯨꯗꯩ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯞ ꯅꯝꯃꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯦꯔꯣ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯐꯥꯏꯚ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯚꯦꯟ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯃꯈꯩ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯁꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯜꯗꯣ ꯏꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯕ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯋꯤꯡ ꯇꯥꯏꯄꯣ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯔꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯅꯣ ꯈꯟꯒꯦꯔꯥ ꯒꯔꯨꯗꯥ ꯈꯟꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ 10 ꯀꯩꯀꯥ ꯐꯣꯟ ꯁꯥꯏꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ 44 ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ नट्रा अद अइना 14 हाबे थमे खलसी 14 दे लेरे को बोल ओहलनिंगबा इटलिक ओहनिंगबा सिदा लोइना लेरे अंडरलाइन मसागी नंगे टेक्स्ट द अंडरलाइन तोनिंगबा सिदा यादनी फोन की कलर दो नंग चेंज तौने आरटी इंडिया की कलर से कोइना सपोज से करी ओहनसिगे पर्पल ओहनगे खलसी को पर्पल ओगरे को आरटी इंडिया की कलर से कोई पर्पल ऑन करे मागी बैकग्राउंड कलर सो इन पिनिंग गदी पीबे याई को अदि मागी अलाइनमेंट से कोई सेंटर द थमबे याई लेफ्ट अलाइनमेंट ओहनबे याई और राइट अलाइनमेंट ओहनबे याई को लेफ्ट अलाइनमेंट सिना कोइना शॉर्टकट तसु नंबे याई को इदि शॉर्ट की दसु कंट्रोल ग एल ग को सिना कंट्रोल ग ई ग सिना कंट्रोल ग आर ग सॉइन तौरगा कोइना कनो से तौसिनबा दुम याई को मथंग मथंग अदु आइसी ओंथोकपा मतुंगदा अतै केके सेमनिंगिबा येंगो को अतै सिगी कनो से सिसिदा कोइना सेमनिंगबा मयाम अमा केके लेरिबा येंगो एडिट त चंगागनि खंगदि को तो कलर खदंग चेंज तौरगा थमसि को अदुगा सेंटर को ओंथोकसिना कलर को ओंथोसि यारे को मागी खोगी कनो सिदा केके नमान हाइसि येंगो फोन अलाइनमेंट स्टाइल ने को फोन कोइना चेंज तौरे फोन स्टाइल फोन साइज को अदे तो हापसिनबा याबसिंग येंगे कलर चेंज तौरे अलाइनमेंट सु हापे यारे को सुमाइन अदैदि अमु नेक्स्ट अमु लाक्सि बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी से कोई सेलेक्ट तौरासि बैंक निफ्टी मखै से सेलेक्ट तौथोक्सि लोइना को बैंक निफ्टी से सिबाव सेलेक्ट तौरे बैंक निफ्टी से जो कलर हामनिंगे खलसि करी कलर हंसिगे मैम सेलेक्ट तौ हेलसि को से माना खितंग ब्लू गुम्बो हेलसि द डार्क ब्लू गुम्बो हेलसि नत्रगा मै से थंगनबसि इमान मानरे नत्रा अद ग्रीन गुम्बो हेलसि खरा डिफरेंस होइना खरा डिफरेंट कलर हेलसि रेड को हेलसि ओके अदि मतुंग द निफ्टी मु खले को निफ्टी खले निफ्टी की मागी कनो से सिसु ओंथोसि ग्रीन ओंथोपिगरो को अदैदि मिड कैप निफ्टी सिमुलौरसि सि कलर सिना अतोप कलर म लौबिरो करम लौसिगे सी लौरसि को मजेंटा कलर लौरे
Nifty ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯤ ꯀꯂꯝꯁꯤꯃ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯁꯤꯠꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ एडिटिंग तौगनी है क्लास लाइको फर्स्ट अखोई फोन साइज अलाइनमेंट स्टाइल मैम से सेमदोक सेमजिन जागरे कट कॉपी पेस्ट को सेन की हाई एंड वाई को सी मैम से लोइने तौरेब अदो सिदा सिट हाइबा म यावरे को सिट से कइनो यंगमिनसि सिट को एस एच ई ई टी सिट नि को हाइबा सिट से अखोई सिगी बॉटम लाइन से लागबियो सिदा प्लस में लइको सिदा सिट नंबर 1 ई रे थमे को सिगे सिट से अखोइना अनोबो सिट अमसु प्लस तौसिन बय बिसिना को सिना ngasa ko work तौरम बदने सिना हो सिट नंबर 2 ने सिट नंबर 1 सिट नंबर 2 ने लइ से सिट नंबर 2 से अखोइना मागी सिट नंबर 1 से मा अखोइना रीनेम तौबसु ngami को सिट लाइ से कइनो का ngasa gi aina से आइगी डॉक्यूमेंट में स्कूल की है से क्लास 7 की है से क्लास 7 की डॉक्यूमेंट से सोना इन डाटा मैम मैनेज तौरपसिदा फाइन अमम थंबगी महता फाइन अमगी मनुंगसिदा मल्टीपल आदि सीट्स को सिजनरगा फाइन अमदा पुलप पुनसिनबसु ngame को से सपोज क्लास 7 है से क्लास 7 की कनोगी फर्स्ट टर्म एग्जाम की रीजन सेकंड टर्म एग्जाम की रीजन थर्ड टर्म एग्जाम की रीजन को फोर्थ टाइम एग्जाम की रीजन अदाने तोंगान अइना मेंटेन तौरगदी आइगी फाइन से मल्टीपल फाइन्स लाकनी नजा को मल्टीपल फाइन से कोई सिनबई मोता क्लास 7 है ना इन ममिंग थोलग थमगा अदुगी मनुंग द फर्स्ट टाइम एग्जाम की को सिद फर्स्ट सेकंड टाइम एग्जाम की थर्ड टाइम एग्जाम की फोर्थ टाइम एग्जाम के अदाइन थमुक ngamgani को अदुदा कोने सिगी सिट सिदा का ओरे को सिट से कोई प्लस तब जाए सिट 3 ले रहे सिट 4 ले तो सिट 1 से कोई से सपोज से रीनेम पी से ममिंग उन्थोक ngami को डिलीट तब से आगनी सिट से सिदा कोना ngasa gi सिट सिदा राइट क्लिक तौर कांदा को सिट इंसर्ट लाए डिलीट सिट लाए रीनेम सिट लाए मूव और कॉपी सिट कदाई द मूव तो दिनो ngasa कट पेस्ट तो दुगी टाइम को कट कॉपी की टाइप ता मसी लाए सेलेक्ट ऑल सिट लाए को तब सु यारी को अदे टेप की कलर गासु लाई को सिगी सिसिदा मान टेप की कलर गासु हारे इजिंग सिको टेप कलर सिना कमाई तविनो ओके टेप मखादा लाई कलर को सेना रीनेम तौथोसी को करी हाइसी गाई कनो से ओके फर्स्ट टाइम दम हाइसी जिंग सिको फर्स्ट टाइम ओके फर्स्ट टाइम मैंने इगरे को मथंग सिना मुका मु आई रीनेम तौरके सिदन अखोइना सेकंड टाइम हाइरसी सेकंड टाइम याई को कनागुमना अखोइगी मरुप हौगटप नत्रगा मरुप तौबिबा मी यावरगा को अखोइगी इसागी लैपटॉप मशीन लेरगदी एमएस एक्सेल नत्रगा सिगी ऑफिस लिब्रा ऑफिस से हापसन बिरगा को लिब्रा ऑफिस कैलकुलेटर दा अदुदा संगसिलगा सिमक सेम मंगमगनी को डेट 10 की मरुप नत्रा 20 की मरुप 1 की मरुप 15 की मरुप आई तोंगान तोंगान साइना थंबा याई को हाइबा सिटिंग से को इनिंग बि याई अदैदि सिगे सिट सिदा यावरिबा सिदगी आइना फिल अहुम ख आइदि कलम अहुम ख सिगी इंस्ट्रूमेंट ने सिंबल ने एक्सपायरी ने अहुम से खक्तंग आई तोंगान थनिंगे खलसे से सेलेक्ट तौबिरो अदुगा कॉपी तौबिरो को कंट्रोल सी नमगसु तौबो याई नत्रगा राइट क्लिक नमगा कॉपी तौबसु याई को अइना राइट क्लिक नमग यामा तौरिसे कइगिनो हागिदि मयामदा उनना बेनी को कॉपी तौरे सेकंड टाइम से लाए को सिदा सेलेक्ट तौरगा पेस्ट तौसिन बियो को पेस्ट तौसि को पेस्ट सुमाइना लाकद्रा सी यारब्रा हंगिने बे माइसि सिदा पेस्ट तौबसे ओके हायदि लाइट
ꯎꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯠ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯠ ꯅꯝꯕꯔ 1 2 3 ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯐꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯊꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯐꯣꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯐꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯇꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯀꯔꯤꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯛꯏꯅꯣ ꯁꯤꯠ ꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯀꯣ पावर ऑफ 2 से कमाइना इगदगे हाइबको पावर ऑफ 2 ओके टेक्स्ट एडिटिंग की मनुंग दे लाइ को दिदो कोई टेक्स्ट एडिटिंग की मनुंग दे लाइ पावर ऑफ 2 से कोई की सिद एक्सेल ददी पावर ऑफ 2 से सिनद्रब माले ममांगी अखोइना वर्ड की इबदो दई हाइपेतन नाक्तंग लामगे तो सिद लाइरे को a to the power 2 सिदैसे सपोज अइना से हाना फोन साइज से हम चाहलकीगो x e खलसी x to the power 2 हारे कांद सी x से सेलेक्ट तौबिरो अदुगा सी लागा 2a x to the power 2 सिगी 2 सिना यानी को अदो अदो अइन मयाम दा हाइनिंग से सुगुम खोई मैथमेटिक की ताम लाक पसिंग से सिगिदि खोई कनो से कनो से लायम लांगी को कनो से नुंगाइ मरो मैथमेटिकल की ताम लाक पसिंग सिगिदि ने खोई तोंगाना खोई की कनो में एक्सटेंशन अम हापसल कांदा रूट ओवर रूट इबगी अदैदि 1/2 इबगी सी इबगी लोइना लैबनी को जस्ट सिदा मसागी x/2 हाइरो जी x/x² हाइरो जी कितो power of 2 n power को ओके power of 2 गुंबा इरक पसिदि सुमाइना दम इबा यारे को सम सम सिदि यावबने अदुगा अतै दि खोगी मैथमेटिक्स की ने एक्सटेंशन अमा हापसन बे मथौ ताइ को मैम आई सोम नकन यामना लारोगे ngase khoi som da action da kana kan lairibni ne ko si leire ado ms action sida hoje khoi atop pasu yengbu su yari ko ngase gi sida yengo ko formula functions and chart using formulas of foreign numbers ko addition lay subtraction lay multiplication lay division lay ri adugo auto sum su lay ri function sida mu sum count max minimum average lay ko chart ki matang su lay ko matam sung hak lay ibni na koi sigi kano se jing thok si ko say suppose first time the lucky koi first time the lie sai sida khona high low mayam to gi besing se sege kano khatang khal lawrake dagina sibaw si lawre khalasi adu gai sit ahum suba sta lai ko kana lai sigi lai di ba number sing se si sing sida koi maximum number the minimum number puthokpa ando dagi paste of silo nuaina oho like सिसे objecti row क्या नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अदि नंबर से 10 खक्तने नंबर से thousands त कइदे लाप याइ को अदय मतम द खोइना सि मैम से पुल अप की तिनसिनबगी फोन पुथोके हारगदी एडिशन तौगे हारगदी खोइना सम लई को सिदगी असिदा खोगी मैथमेटिक्स द खोगी कनो से सिग्मा हाइब्रा सि सिम्बल से कौसिले को सिगी सिग्मा सिदा खोइ संगगा सम एवरेज मिनिमम मैक्स काउंट हने लई सिगी सम से नंबर मतम दने सिमान सिलेक्ट तौरइ कदाइ दे कदाइ बो सम तौदुनो इन पुल अप से सम तौदुनो हारगदी एंटर तौबिरो को द मखादा मागी रीजन से लानै मसिदा को यानी को सिदा रीजन दे लाइ सिगी सम चौमन ग्राम आनै
okay mai adeng asagi sigi leiriba mayam sigi ko average puthok ya hagdi average khani ko mayam 2 ga 3 ga 4 ga gi average ti kya ta 3 ta natra ko daina si mayam si average puthok ya haragadi average haraga e1 dagi na e8 fo mana cell gi address ni pi rei se ko aina sida sangudra so si e ga so average e ga sana pi bu sungam me ko si lai ana si average ni ko adai dia to pa next the laksi minimum khwaidagi pick pa ko khwaidagi pick pa sida karam no yeng biu 730 sina oiduni natra 730 sina oiduni click tawro si enter tawro 730 lai ko okay mathang da mo yeng si maximum khwaidagi maximum number se karam no yeng si ko si marak sida karam oiduni 738 ko 730 and khwaidagi saure maximum lai ko adai de mo kari wala uri count ai gisi number of kono se rows agre natragana number masing se kaya no count to ge haregadi equal to 8 ko si se ko na khaji khaktang se oibagi ko e disi masing thiyo sungam mi haina khan bu yai ko adubu yamna ko gi rows se number of rows se mayam la agadi adai matam da de khoi kaidau ni ko se suppose in count to re 67 lies ko sana koi sigi function se ko si na ba yai ko ado function da sum na kan da ab function c function mayam ma lai di to sida ubra myam se ko pura ko gi mathematics ta sakhre ko ado sigi mayam su kana gumbana ko gi se kari hai tare Excel gi gano se fajana pairaga khogi school gi kari gi data analysis ta ko data maintain ta uda si nagi haiba dum leiraga di hairi basing se khoi si na ba yai ko si da leiri ba function myam se ko function myam se ne kalai dagi na maga thorok bano te leire ai harake sigi function fx ini se function wizard si function wizard se sanga kanda function myam lai ko sigi marak ta ngasa gi khona si abs absolute orangani ha adai this is search to si max to sta su jam mai ko ngasa gi max to max se su lai maximum puthok budo maximum ko kada de kada bo puthok tuino ko select to have ne si da formula da iram mo have ko di matung da okay to ra kan da si da lag tuini ai ko kamane iduino first da isi select adi matung da si function se lorani natra e bade hitare sage ne maximum bothok se kadai de ne kadai bawno aine lairi ba column se kadai deno b column ni ko formula da mana sida ai kadai deno select tawi se hojik se max hairo max max ka sigi max se ina me ko max na ma kanda mana se number 1 2 3 4 5 6 haina san thore ko max an ibira mo have ne be max max adugi matung da kano se question biro ko si leire ko aduga si sida ko na ngasagi sam na kano iba su ai ko sen b1 dagi na the b2 dagi na ko b 60 ba halasi ko aduga pusele ya bring si ko me zero lai ko the kari gino sida ya dai se b68 ba log to the sige function gi laidiba function myam se koi sinaba yagani ko function myam se sinaba yagani kamane sinaga de ga ajum mathangi class tang myam phajana muk kano tawruga kano jengmin na si sida idiba mong simu i ga dobni ko maximum sagi asida ko ne iba yagte se kagino 0 tari se kagino hare gadi ko sai ni yengamada nifty de ne b de ni ko sida di number am da yawdi number am da yawdabni na sida ina maximum putho hai rogadi kaidorani 0 tara ni am da laitabni na a b c d e f da maximum karma minimum karma oiduna na tra adu sige numbering gi stack price ta natragana high open sida tawraga jengsi f ta ko f sida koi na me function da lae khalasi kitang thangdokpa yabar yengsi sida ure ko sida max 0 ko si ko silani sigi matung sida ina pami se kaino f ne
F की F address ibiro nangi cell na F2 dagi hore khalasi ado colon sijinna ba yai ko multiple ire kan natraga cell amam kama tawragi ire su yai ko cell amam kama tawragi ibdi wagani aduna cell ahanba cell aina pamiba hawbagi cell do ibiro aduga aroibagi cell do mu ire si ko mathak F68 haira se ko 68 kilo sida okay tawra kan okay hari ko maximum kanu ta ne yai ko so in tawra ga sida yawriba function mayam se function wizard ta changa ga sida yawriba function mayam se so koi sinaba yagani sida leiba function mayam lookup maths tawbagi ko row sheet kai function yam yawri ko category this kanu da lakre logic and be informative about date and time ko okay ado matam su loisilak pa dong tawre ngasi gi khoi ngasi gi tawgada ba topic te khoi loisingare na tra ngasi gi tawgada ba topic se loisile aduga hayeng gi su khara makhidi su e ado hayeng su se amukam halaga tawgi se ko no chapter se khoi ngasi gi syllabus se jeng ka yam ba man bani ko ado khoi class ani ahum da ngasa gi khoi gi speech se loisin gare ko se speech se loisile ado speech se loisin gare haina ai kemta hayahu da ra su khanbi ganu myam ko khoi dum amuk punna amuk tomina ba yai aidi mathang adum halak pasum halakhini adedi hojik su sida kana gumba khoi gi spreadsheet ki sida hoji phau gi khoina tawri se sida question hangning ba khoning ba leira su adum hangbiu ko yari ko myam aduga khoi group sida ina myam da haining bam su lei khoi group sida khoi se stock market hai bam su lei na dra hojik se yam sathi ba manipur da paisa yam manghan ba kano stock market ai ribe stock market se kana gumni stock market se khangninga gadi pung nipan ga kano dagi minute traunga dagi ko nipan ga minute traunga dagi stock market ki class start tawi ko nuti gi morning da ngarang dagi hobune hanagi kano da horoga leigare adu so rotation around rotation dum tawraga leigani amuk hoba amuk loiba amuk hoba amuk loiba ko kana gumna join tawning baching join tawbiyo stock market se so khoi gi kano da manipur khatan na india da hoji indian gi stock market hai se kari noi se mipum khuding ma khang da ba yade hai ba gi mong da ko khoi class 9 and 10 gi syllabus da stock market se hapsil leba hoji ko ai nan class 10 gi sele kano do mathematics ki books to lo ro yengoi adu da trading and the Demate account jawre adu ga moi social science da financial education gi myam ma jawre ko adu stock market se jo khangning basing na ai horen group ta dum link share tawjirake ko okay maitai meg or bengali gi number yamna hiningi natra do kona extension nama hapsinga da bane adu so ai hapsil lakhige hapsil laga mayam da jeng hanse ni kano kan jeng mina se ko adum number haigani ko aina na haida ko gi MSc computer science tamingai matam do adoi matam da am tawrami extension nama install tawsile adidi key singje da a da namagana sithokpani b da namagana sithokpani haiba adugumba mayam ama koi jengba ma changi hana ko adu mayam do khanga kan da koi anoi tawba yabni ko iba yabni ko okay adu mayam presentation haiba masula ni yamna thu matam da ko aina khamba da ngasi numit nini haide haye hangsitai ga de ko presentation jawbu su yai ko adugi matung da introduction ko to internet and the www world wide web 5 ko si la ni ko internet ye khoi myam khange ngasi internet leirambagi ni ngasi khoi sida myam pullaga class tawminai se punna ko adu da ye khoi email so khoi khange email kamai na semgani ko kani social networking sidi myam ne hena experience leirangani engom dagi ko Facebook leiriba WhatsApp leiriba Instagram leiriba ko LinkedIn leiriba myam se social media the social networking social media ngaktani e-government services ko e-government services sida angang sing ko e-government services se thoidongna pai dariba angang yarongani ado khara dum jengmina se ko DigiLocker guy se kaino ko adidi se e-hostel gi passport ki natra the railway gi khogi practical lokthoksin gi sumba khara su saiba course gi manunga yawri ko email search tawbagi
ko email ama kamaina semgani email akoina kamain thagani natra email ama forward kamain tawgani email thabado koina file se kamain attach tawgani email da koina signature kamain hapkani ga haiba sugumba kogi सिरिनबदा याम का हजु दाइदि करिगिनो सि म्याम जे करिगिनो दरकार ओरे छै हुजिकति वर्ल्ड से पूरा डिजिटल डिजिटाइज तौथोरको छै को डिजिटल इंडिया आइन लाइसिना तौरैबा म्याम से लोइना खोगी डिजिटल को कनो इंटरनेट की वर्ल्ड से लोइना पुसिलक पैनि को सिदा मानो उमंग ऐप का है छै को खोगी तने मखन मखन म्याम मा दैदि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस को ई वेलेला से कइनो सिदे खोइ म्याम लोइन खंगनरे हजिकांदी से गूगल करीबा जीपे नत्रा फोन पे मैम अम लेगरेबा पेटीएम गाइन को सिंबा मैम द यूपीआई से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हाइरिबा सिगी यूपीआई से सिगी यूपीआई आईडी कदिनो दम हंगनरे नत्रा हजति इसा की यूपीआई आईडी एम बने लेनरे को आगी बैंक अकाउंट लेरगदे को सुंबा यूपीआई आईडी से करिनो सिगी कानबो और कनो खोने सेक्शन गदबो खोतुबो मयाम अमा खोइ सुम जेंगमिनसे को अंडरस्टैंडिंग ओटीपी वन टाइम पासवर्ड से सिजनरे से करिगिनो हाइबो को सुंबा लाइक क्यूआर कोड को दिस मैना मयाम सी मथंग मथंग येंगा कांदा लास्ट चैप्टर 9 द खोइन लागदिसे ओवरव्यू ऑफ फीचर्स स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी नि फीचर्स स्किल सिने याम इंपोर्टेंट होइसे को कोइना कंप्यूटर के लाइन द चनिंग ब मी सिंगना को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से करिनो हैन चराप मैम ताकदो नति सिदि हम चावो सिलेबस हम चावो कनोनि को सिलेबस ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स से करिनो हाइबदो दु खतनि खुन जिंग मिनर तुस को बिग डेटा एनालिटिक्स क्लाउड कंप्यूटिंग आसिने करिनो नत्रा वर्चुअल रियलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाय रे सुगुम ब कोइना सुम खर खंग याब खरा पीर खाना सपोज आइना इंटरनेट ऑफ थिंग्स हाइरि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन करिनो आइना सुम मयाम द सुम हाइबेट शेयरिंग तो मिनर कांदा कनागुम खरन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिदि यामना पामे सिदि आई फंगनिंग खोनिंग हाइबे लेइरा कांदा सिदि मखातना तमनिंग हाइरगदि को मा इंटरनेट ऑफ थिंग्स द सकखिबे याय 10+2 लोरगा नत्रगा ग्रेजुएशन लोरगा को इंटरनेट ऑफ थिंक अदुगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनि सिने को यामना हुजिक यामना खुमांग चाउसिले याम इंपोर्टेंट ओइसिलेइसे ड्राइवरलेस कार गा लाइबा को सुंबा मयाम अदैदि खोगी से वाशिंग मशीन द हुजिक फी सुर कांदा दुम कमांड गा चलहनबा को अइना सोंद फमगा न लेइरगा स्टॉप का स्टार्ट का हारे कांदा दुम चलहनबा गूगल की सर्च द हाना कोइना टाइप तौरगा सर्च तौरमदि हुजिक अंगांग सिंगना मागी कनोना हाइदि को इंडिया गा हारगा इदि कोई कमांड से वॉइस कमांड ओइना पिसले इसिंचे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तनि बोलैना को डिजिटल लॉकर से पीसी की दी हंगद्रो डिजिटल लॉकर पीसी की डिजिटल लॉकर से इसु खंगदे को ओके अदुदे मैम पुंग निपान सु तागरे लोइसिलसिरा ngasi अदुगा होरेन मैम द ngसागी इन स्टॉक मार्केट की क्लास हाइबदो जॉइन तौनिंग बसिंग अदुम तौबिरोगो पुंग निपान ग मिनिट 30 द स्टार्ट तौगदोबने आई लिंक अदुम शेयर तौजरके ग्रुप द अदो ngasi गिदि कोई कंप्यूटर क्लासेस स्वाइद सुम लोइसिलसे मैम करी हागे Thank you everyone.